Ngane zawethu uKhuzani seyithusile inkulumo laphana ke ngento ayikhulume kwigcokama leli. Sawubona kuphi nakuphi la kufika khona nombuso njengamanje ukubingelela nimathinda gcosa intombi zomqomo lamehla kabanye abaqomela imali thibazi. Ngana kwathi ngiyakubingelela enyakeni omusha ngabe ungene kanjani na maholiday bakuphethe kahle sisajabula ukuthi siphinde sihlangane nawe kanti ke ngabe umdala la ekhaya uyazi ukuthi sihlangana laphana kwi-comment section. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, share uphinde comment ulike ivideo. Wena umdala la ekhaya hlanda laphana kwi-comment section sithi ukudingete. Ngane zawethu ngiyacela kulonyaka nje singena kahle nihoxise inhlamba kube ukuthi nje into oyikhomentayo nento oyenzayo i-right. Ngane zawethu uKhuzani ukhiphe ipost noma istatement esithi lo nyaka ka-2024 ake ushintshe lapho okhona ukhombisa ukuthi awunayo inzondo yeqiniso. Cha number 4 ake ngithi nje sorry mfowethu uwe kabuhlungu leya video ngendlela nje abangizonda ngayo ndaba kayikhona. Bengangithukela ngisho ukuthi ngithe sorry komunye sangana kwethu kusho yena uKhuzani laphana emva kokusabalala kwevideo igcokama elisha la khona belishibilika lisuka estage liya phansi. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyabhodla noma uzama ukuhlekisa ngalento emva kokuba ke bebelaphana kwiGumba Fest abantu bangamvumela nhlobo ukuthi adlale waze waphuma estage kwala kanendlela ke yona ke ingoma iParis. Ngana kwethu izinto ziyahlangana angeke ngize ngihlaziyele kakhulu kulonyaka ngizokuthi halamuzi ngoba manje ezinye izinto nijike nethi ngichemile. Ake ngeze uvo lakho laphana kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe, share uphinde comment ukhulune konke uma subscribe ayike mina kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala uthole notification uma sikufakele video phambili. Another dollar.